Bwana sifiwe. Haleluya. Muraririmba ariko tuzi ABCD yawe. Nabwiza tuzi ABCD yawe. Bwana sifiwe. Abaza gutarama amani dufite. Bwana sifiwe. Twese uri mu afite tariki kandi ufuni ruzi bisaza biyembere yanarize upinge ukora uko ushaka ufite tariki sore message reke tuvido reke dukora ibitwuzu biti ntabwo tuzamura abaganza bakoresha kisi ntabwo tuzosanga wenda kurusha ntabwo tuzohimba n'inokasha hari ikintu Imana yagukeneye mutu buri muntu agende yisobanukira amenye ngo kubera ikintu ku isi ye mpamvu tuba ku isi kubera iki mu bakobwa bose kubera iki mu bagabo bose kubera iki tuva mu bintu Bwana sifiwe. Unasoma isigaje utuntu tubiri gusa. Kiza kabira kinamba umuntu wese uri kumwe vomwe. Ufite itariki yawe yo gupfa. Wagize itariki yo kuvuka, itariki yo kubaho, uriga amashuri. Itariki yo gushaka umushatsi. Uzongera itariki yo kurera abana bawe, itariki yo kubashimira. Basta gatatu kushikira ngo hama Bwana sifiwe. Hama yo kuzana hama yo kwa Amerika hama yo kwa Israeli Bwana sifiwe. Kwa mrafaka tunapenda ijana kwita akoshesha sije kubatera ubwo mubazo kuva nanditse ndababwira ko kwita ku bibazo byacu Bwana sifiwe. Uri muntu agerageza tuve muri tuve mu mashi 6 jewe nayibonjeho buke sizwa ko kumenyekana bashaka twabwira 6 shaka yamwe Burundi tureke kubivuga twe twatuze arabaje abana batanu ifite umuryango ndi gukorera sex izima badiki Bwana sifiwe. Tuza abantu bagiraga amafaranga ariko kubasabiriza tuza abantu ba star asigaye ifoto tuza ibi usigafata byo kwa star ibi urani basa bikopaina asungu star bikopaina umukristo bikopaina nta gicimana yatugize ari cyo kubitisha abandi Bwana sifiwe. Nta gicimana yakugize nta gishwe ryawe wahawe ntabwo kuvuza bwawe kwawe ntabwo gusiba kwawe ntabwo kubwiriza kwawe ariko kubitisha abandi aho kugira ngo ubwami bw'Imana buzamuke nico cishe jenoside yacu umuntu asigaye ngo jewe ubwo nasobanuraga ukabikanda we mu bw'ibu abantu baragakata karagenda uno sore muko kubigira ntabwo kubaha mama Liliane bisaba ngo ngo nyubaha ibyo yakoze biramubahisha tibisaba kuvuza tibisaba kuvuza ibyo wakoze byo nta mateka kugeraho kumva tajuku wakoze icumi kiracika esenda zakora akazi k'ibindi harageze bakubumvikana muri domene zose mu wese tegerezo ico nasaba rero gushika mu bitaraga endi komereza nabi komereza buri wese muri domene yi
kumeneza kandi ishima ikibitse Imana yaguhaye witonde kitazagusha abandi. Erega Imana yacu ni Imana yaguhaye kugira ngo ifashe benshi ihembe benshi. Umuntu asigaye aharura jewe nakuye ahubwo se ndavuga ko tukere Satani ujura yikoze kandi kagakuba keza zaza ko wako acita za telefone zawe wiba wewe narangije karasi Kigali asorera imbatu uko twebwe nabashaka kwandika indirimbo n'abavugana wewe tuvakije ko indirimbo yarushika zoroshira imbaraga twake imbizi ageza ku ntsinzi kandi ushobora ko wafata bazari hakoze ibihangano byinshi rero ubungana kasoreza akakaka Satani n'umwanzi mubi aradushura akatwereka ko turi bitangaza bikomeye ariko reka ubwiza bwawe usanga ushima muri iki gitaramo cyacu buri wese reka ubwiza bwawe usakara bwiza none n'iteka ryose. Amen. Papa wawe twararimbanye imyaka myinshi Imana ikugisha. Nifuza ko dukora amasikaya turirimbane mw'ijwi rituje ibyuma mw'ijwi rituje turirimbane namwe indirimbo twese tuzi. Imana ibakugisha. Shimira Imana ku bana n'umukozi w'Imana kuva mu Rwanda ngira ngo ni ubwa mbere duhuye gutya hafi amaso ku maso hafi ndashimye cyane kuba Imana yakugejeje hano amahoro. Imana